Portfolio for Employment è un nuovo entusiasmante progetto finanziato dalla Commissione europea attraverso il programma Erasmus+. Sveiki, mani sauc Līga, un es jums šodien pastāstīšu par SMART metodi. SMART metode palīdz noteikt mērķus un nosaka tos panākumus, padarot mērķus konkrētus, izmēramus, sasniedzamus, realistiskus un saulaicīgus. SMART metode palīdz virzīt jūs tālāk, sniedzot šo virzienu sajūtu, palīdz organizēt, sasniegt savus mērķus. Un, protams, lai sasniegtu savu mērķi, tam ir jābūt konkrētam un saprotamam. Piemēram, tā vietā, lai es sev izvirzītu mērķi šogad darbā strādāt labāk, man ir nepieciešams konkrēti definēt savu mērķi, kā pieņemsim, es vēlos šogad pilnveidot un uzlabot savas angļu valodas zināšanas. Un, lai es sasniegtu šo mērķi, es eju cauri šai SMART metodei. Se hai qualche domanda, puoi sempre contattare il tuo tutor didattico utilizzando la comunità di pratica PFE su Telegram. Puoi anche contattare i partner PFE inviando un messaggio utilizzando le pagine Facebook e LinkedIn di PFE, lasciando un commento sotto un video sul canale YouTube della PFE o via email tramite il sito web PFE. Tutte le organizzazioni che utilizzano le risorse PFE devono impostare una politica chiara per la protezione dei dati in linea con i requisiti del GDPR.